ieu teh. Jeung ngadeg. Emang sih madep bae. Namun di jam 12 ya Bang di sini wah. Madep bae. Wajah lah, mantap. Jeung nya. Wah meujeun wa. Mantap. Aduh tuh awal yang baik tuh. Pak Randy. Pari mantap Pari lah. Ya lah tuh. Buka YouTube kan Pak. Pak. Mantap. Gitu we dongeng tinggalnya. Cicing. Iya tah. Video lagi eueuh tah. Tuh eta nagih video teh. Iya mantap pas kieu teh. Buka patin Gawal. Dia. Bos. Mana paten? Iya tuh patin kerecok. Entar nu tilu tah. Masa aduh. Taluk masa teh. Sakit gini tuh kudu hayang ka jauh-jauh. Mantap. Warna mah Palumbon mantap. Mang Asep jos lah. Bon, ka mana cenah Bon? Sip. Aya suaraan anu euy. Aya suaraan teh cara meuh kamari. Pemula boncet pemula tuh. Nah, ya mau wali pemula tah. Ing coba. Lumayan tuh ay baru otot. Wow. Para dia ngungku. Kira aku kudu telepon Mang Teddy, telepon Mang Teddy. Telepon heula tuh. Pokoknya mantap. Iya, Ah, bubenangan si Pepe Mang Gordon. Ah. Menang si Pepe. Wih, tinggal mah nyelek ke budakna atuh tah, budak teh mungkin cenah nempoeun tah. Mantap we. Ah, Mantap wah. mana? Karungan. Oh, siap. Payun. Eki Putra bos euy. Aduh, anjir. Palem bos euy. Anak-anak hungkul. Anak-anak lah jos. Wah. Waingan anteng we di dieu we. Anjing. Waduh, we. Karung nih, we. Iya nang siapa ya? Siap lah. Aing. Wah. Peh. Ada atuh. Ah, siap. Wah. Is. Oh iya teh. Jeung ngadeg. Emang sih madep bae. Namun di jam 12 ya Bang di sini wah. Madep bae. Wajah lah, mantap. Jeung nya. Wah meujeun wa. Mantap. Cicing mana tayo wah? Nah, si Wata mantap wah. Mantap lah. Anak ya. Orang mantap. Aing mah. Ait. Iya ikan aja tuh. Oh, mana? Mana? Ah, nggak muka deh.